Jimmy Pacho chanela kan lo lom chewa inzawain chebai kan bu ka cheu Donald Trump Iran abom thua khan ronda vete ti mitam tak in omawangin karon ti ve ania tin Donald Trump abom chungchanga tifu a in ti jiate kan ngai thalok don ani was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. heti rol hian Netanyahu po in Donald Trump chunga lom thu khovel riata asoi nge ni ole teran chimlam tlang panga in thubo tlat Iran nuclear plant kha Iran tana poimo tak ania Israelin ti chiat anlo tum to kha ania Israel chu Iran chung van boruaka ading chang hle a ma se Iran nuclear mun pui Fordo nuclear facility hi channel tunnel aya leinuai thuk zoka a omrin ania ral thuam satlia mai in a khoi theilo na huna a omreng ni in angai Sunday chama khan United States chuan Fordo chu thlona B2 bombarin aboma chungzinga chuan leinuai mun thuk tak thenga verpo thei khopa chak banker busting bom amangani hebe na hian boina ati zol hle a helai mun pum pui hi hung chua vek ani a Iran chuan civil mi te tan chau ani ti asoya ma se Israel chuan hun rei tak chung chu alo ring hlel to a Iran dam kho chua na tur hlau tak ani ti asoyani Teran khopuya tanga chim lam mel somruk velhla a omin Fordo a uranium enrichment site hi kom khopui bula tlang rama omania Fordo hi Iran marlam tlang hun thuk taka sak ani airstrike dolzo theitura duan ani awangin leinuai mun ma chu bompa ngaya chutchet theichi anilo Fordo complex hi aram chunga Islamic Revolutionary Guard Corps Allied 10 anmanchin tunnel sang ania ma se kum sang nile pakwa a khotlang intelligence agency tena anron pho chu nuwa Iran sarkar chuan enrichment plan a thu hi an soi chuak veta ani enrichment plan na chu apom ani he underground facility hi tunnel lian pahni asiama chungte chu uranium singsak vel na atana man ani ngeirin ani a chu tiang bukin tunnel te nal tam zok chu zom tu network ani awangin amun puipo na checkpoint pakhat omin ahim thei ang pertura hungvek ani bok tin lu na tunnel paruk lai omin an ngaya chung atang te chuan leinuai lam complex alu thak theya achung lama leya building lian tak ading bok ani Fordo plan hian Israel sipai tan harsat na danglam tak athena achan chu leinuai thuk taka facility ani awang ania he muna chiat na zenei tak siam tur chuan banker buster ral thuam angaya chu chuan leinuai thuk takpo aver tlang vek thei ani Israel hian chu tiang ral thuam chu anei nia ngai nima se 10 meter 33 feet laya thuk lawa chau an thok thei ni US ero chuan bom chak zok aneya chu KZ sing khat le sang thum lai rit GBU 57 massive ordnance penetrator MOP ania MOP rit mang kheng hi apua ma in concrete meter som pariat vel emo leinuai meter som ruk pakhat vel thuk alut thathayani ma se MOP pakhat chawa bom chuan Fordo mun hi ati che theidon loti achianga achan chu tunnel te hi leinuai meter som kwa vela thuk ani rin ania facility achiat na nasatak khen thei tur chuan MOP bom thak ve nual chu angai don ni in alang Fordo hi nantas a Iranian leinuaya uranium enrichment mun danga anei te ain athuk zokani
President Donald Trump chuan American Indo thlona B2 bomber paruk ten Iran nuclear site pathum anbeiti asoi chianga Fordo facility po atel ani hei hian Israel le Iran inkara buaina chuak nasat zia ati chiang takzet ani remna zonga malakna ahlo cham chuan abei thut theibok ani chuti ani lo vek le hundang remchang danga abei thei tho boka alo bera US hian military site Middle East a ramsom pakua aneya chunga te chuan Bahrain Egypt Iraq Jordan Kuwait Qatar Saudi Arab le United Arab Emirates te anei ani Iranin a target thei tur zinga langsar ber chu US Navy 5th Fleet HQ ani a chu Mina Salman Bahrain ani chung lo po chu Iran hian US target thei tur mun tam tak anei ani Israel chuan jun ni som pathum khan Iran nuclear le sipai mun tam tak abeya athil tumber chu Iran nuclear program ti chia sak ani thua soi chuti ani lo chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran hian nuclear bomb asiam thuai don ti asoya chuti rualin Iran chuan a nuclear thil tum te chu remna zonga kal ani thu asoi te chuan Israelin abei na chu changle tin Tehran chuan Israel a rocket le drone zatam tak akap lut vele ta a rampani te hi anin bei ton chun zom zela tuna hian anin bei na hian kar khat chuang zet a o to ani Donald Trump hian hun rei tak chung Iranin a nuclear ral thuam anei kha ado dal thu asoi to a Israel hian nuclear ral thuam anei ni a arin rualin chiang taka nem nge na a om thran lova aniel lo bok ani Mars thla khan US National Intelligence Director Tulsi Gabbard chuan Iranin a uranium stockpile chu ama aya nasa in atipunga ma se hei hi nuclear ral thuam siam nana abun ero ani lem lo ti asoya hei hi tun hnaya tramana alo soidan kha adik lo hleni in an soibok ani kan hriat angin America chuan Natan Fordo Isfahan mun pathum te chu abom ta a tuna chuan Iran hian engtin nge ma an la le tawang ti kha ngai tuana thuitak a oma kan malam hi enge ni kan an chho zel don ti hi hriat ani lova America in engtin nge ma ala le zel don ti po hriat chena a omri lova kan thlir zelang next video a chunjom na kan ti chuak le don nia kan channel min lo hlut sak tu te kan video min lo thlir sak thin tu te in zawai chunga lom thu kan soya next video kan hule vek don nia lalpan mal som vek chero se tunatan chuan bye bye vek ule